السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أعتذر إليكم كثير الاعتذار. واقعا از شما معذرت میخوام لأنني نسيت أن اليوم يوم الاثنين وليس يوم السبت، فأنا في عقلي أن اليوم السبت وليس يوم الاثنين، فنسيت أن أدخل إلى الحصة قبل نصف، فأعتذر إليكم شديد الاعتذار أيها الإخوة. أرجو أن تقبلوا اعتذاري. بارك الله فيكم. من امروز فکر می‌کردم که امروز شنبه است، دوشنبه نیست، به همین خاطر با جدول شنبه یعنی قاطی کردم. لذا از همه دوستان و برادران گرامی و دوستان عزیز معذرت میخوام که این موضوع ایجاد شد. واقعا معذرت میخوام. طيب نكمل درسنا ان شاء الله. كنا قد وصلنا الى 315. ان شاء الله زیاد وقتتون رو نمیگیریم چون که تقریبا به آخر یونیت رسیدیم. تقریبا 8 صفحه هست کار میکنیم و کلاس رو به پایان میرسونیم ان شاء الله. طيب من مشکلات الشباب رسیدیم به این صفحه 315. 121 بفرمایید دوست من، بفرمایید بخونید. اقرأ و ترجم. ورحمة الله وبركاته. فكر في إجابة عن الأسئلة التالية. ما مشكلات التي 121. بله يا أستاذ. 121. بله يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأ وترجم. فكر في إجابة عن الأسئلة التالية. 1. ما مشكلات التي يواجهها شباب يوم؟ چیست مشکلاتی مواجه شده جوانان امروز؟ استاد استاد یک 121. 121. بله استاد. کجا رسیدید؟ استاد صدای من قطع شد. بله کجا رسیدید شما؟ سوال ها را خواندم. طيب بفرمایید ادامه بدید لطفا. بفرمایید. آها 175 میگن که نوبت ایشون هست. 121 اگر اجازه بدید که از ایشون شروع بکنیم. 121 با عرض معذرت از شما نوبت دوستمون 175 هست. طيب تفضل 75. تفضل اقرأ من البداية وترجم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأ وترجم. من مشکلات الشباب از مشکلات جوانان. تهیه. فکر فی اجابه عن الاسئله. تهیئه همزه هست. تهيئة. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. 1. ما المشكلات التي يواجهها الشباب اليوم؟ چه مشکلاتی است که جوانان امروزه با آن مواجه هستند؟ 2. من يقلد الثقافات الأجنبية كثيرا الشباب أم الشيوخ؟ کسی بیشتر از فرهنگ بیگانه تقلید میکند، جوانان یا بزرگسالان؟ 3. هل كل ما يشاهده الشباب
التلفاز مفید. آیا هر چی که مشاهده میکنن جوانان در تلویزیون مفید است؟ 4. ما معنی الغزو الثقافی؟ معنای تهاجم فرهنگی چیست؟ يواجه الشباب مشكلات كثيرة في هذا العصر. جوانان امروزه در این عصر با مشکلات زیاد مواجه است. و من ذلك مشکلات الغزو الثقافی، و از این مشکلات تهاجم فرهنگی است. الذي یأتی فی صور کثیره، که می آید به صورتها و شکل‌های زیادی، مثل محاربة اللغة والثقافة و فرض لغات و ثقافات اجنبیه محلها، مثل جنگ زبان و فرهنگ و تحمیل زبانها و فرهنگ‌های بیگانه در جای آن. الدعوة التي نادت بالترك اللغة العربیه، مانند فراخوانی برای اینکه خواستار به ترک زبان عربی و استعمال اللهات المحلیه و به کار بردن لهجه های محلی. لتمزیق الامه. تمزیق چی میشه استاد؟ تمزیق یعنی پاره کردن. تمزیق وقتی مثلا یک ورقی رو میگیرید میگه مزق الورقه، ورق را پاره کرد. اینجا پاره کردن، تقسیم کردن، تفکیک کردن هست. نه. لتمزیق الامه، برای تقسیم کردن جامعه. و فصلها عن تراثها. الامه امت هست. نه الامه امت هست. امت که امت مثلا اسلامی با تمام فرهنگاش. اما ملت مثلا ملت ایران، ملت افغانستان، ملت عراق. دقت میکنید این الامه امت هست. الشعب میشه ملت. تفضل. لتمزیق الامه، برای تقسیم کردن و جدا کردن امت. و فصلها عن تراثها، و جدا کردن آن از میراثش. او كالدعوة الى تدریس العلوم في الجامعات العربية باللغات الاجنبية، و یا فراخوانی به تدریس علوم در دانشگاه‌های عربی با زبان‌های بیگانه. و قد تأثر بعض الشباب بهذه التبعات، و بعضی از جوانان تأثیر میگیرن از این وقت‌های، از این فراخوان‌ها. فأخذ يقلد أصحاب اللغات والثقافات الآرية في كلامهم و سلوكهم، و تقلید میکنن صاحبان این زبان‌ها و فرهنگ‌های بیگانه را در کلامشان و رفتارشان. يشعر الشباب أحيانا بالتناقض بين ما تعلمه في بيته ومدرسته ومجتمعه من أخلاق. جوانان در بعضی مواقع حس میکنن تناقض اخلاقی رو بین آنچه که آموزش میدن در خانهشان، در مدرسهشان و یا در جامعهشان. و بین ما یبث فی وسائل الاعلام من اخلاق تخالف اخلاق مجتمعه و دینه، و بین آنچه که پخش میشود در رسانه ها از اخلاقی که مخالف است با اخلاق جامعهشان و دینشان. و کثیرا ما تنجح تلك الوسائل فی تأثیر فی بعض الشباب، و بسیاری از اینها موفق هستند و بسیاری از این وسایل موفق در تأثیر پذیری از بعضی از جوانها، در تأثیر گذاشتن در بعضی از جوانها. لعل هذا سبب انتشار المخدرات والجريمة بصورها المختلفة في بعض المجتمعات. و ممکن و شاید این سبب انتشار مخدرات و جرم‌ها به صورت‌های مختلفیش در بعضی از جامعه ها. يشكو الشباب من أن المجتمع لا يهتم بهم كثيرا، و جوانان از اینکه جامعه به آنها بیشتر توجه نمی‌کنه شکایت می‌کنند. و یقولون ان فرص التعلیم العالی اصبحت قلیله، و میگویند که فرصت‌های آموزش عالی کم شده است. و ان الشاب بعد ان يتخرج في الجامعه لا يجد العمل مناسب، و اینکه جوان بعد از فارغ التحصیلی از
دانشگاه کار مناسبی پیدا نمیکنه و یرى ان الزواج یکلف کثیرا من المال و میبینه که ازدواج هزینه های زیادی در بر داره. ولا شک ان الشباب علی حق فی کثیر مما یقولون و شکی نیست که جوانان بر حق هستند در بیشتری از آنچه که میگویند. و علی المجتمع ان یعمل علی حل مشکلات الشباب و واجب است بر جامعه که عمل کند بر حل مشکلات جوانان حتی یشارکوا فی عملیت البناء تا اینکه آنها هم مشارکت کنند در فرایند ساخت و ساز. أحسنت، ممتاز ممتاز. طيب الآن قل تعليقك أنت ثم نذهب إلى تعليق 200. اول شما نظرتون رو بگید در مورد این درس، یک قصه، یک خاطره، یک نکته، هر ملاحظه‌ای رو که می‌خواید در مورد این درس بیان بکنید و بعد 200 و بقیه دوستان به ترتیب میریم. نعم تفضل. تعليقي مشاكل الاقتصادية والاجتماعية مع قصد الثقافي التي تكون بيئة لظهور الأفكار الخطيرة وأعمال الخطيرة وظهور الخشونة بين الطبقات المجتمع. وأعتقد عدم إدغام الشباب في الحياة السياسية وارتفاع أسعار الكتب الذي يساعد على عدم رغبة الشباب عن القراءة وهكذا وما أقول وما أقول السبب أسباب الاقتصادية والاجتماعية. وأما أسباب الأخرى أعتقد مجتمع يتشكل من المجتمع الصغرى، والمجتمع الصغرى هي العائلة والشباب تربيته في عائلة أهم لأن مجتمع يتشكل منها، وأعتقد العائلة في تربية الشباب أهم من المجتمع. جميل جميل جميل، أحسنت. شكرا جزيلا 75، كنت جيدا في القراءة والترجمة والكلام بالعربية والتعليق، أحسنت، بارك الله. 200 ديفيست، نريد تعليقك بهذا الخصوص أو بهذا الدرس، عن هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالطالب الغالي، تفضل. أعتقد هذا الأمر أمر عام في أي الأصول يكون. في المثال الحياة الإنسانية يذهب أمامه، وبعد بعد الناس، بعد الشعبات، بعض الشعوب بعد الشعوب يولد، وبعد الناس يولد، وبعد يكونوا شيوخ، وبعد الاجتماعات وبعد الثقافة يفرغ في الثقافة الأخرى. في المثال ثقافة الإسلامية وثقافة الأمريكية وثقافة الأوروبية. نعم. والعالم إذا يوجد الإنترنت شو الدولي؟ الشبكة الدولية أو الإنترنت يعني. إذا يوجد الشبكة الدولية يتحول العالم، وكل عالم وكل شباب العالم مثلا يعرفوا ما يعملوا، ويوجد
ويوجد في مثالهم میخوان مثل هم بشوند. واعتقدوا وهذا الامر ازالت بعض الثقافه، وهذا الامر امر عادي. الشباب يواجه في المشكلات كثيرة في هذا العصر بسبب الدول، الشبكة الدولية الواحد، شبكة الدولية مثلا والثقافة الغبية يغدو من ثقافة الضعيف. وفي هذا التعليق هي. أحسنت ممتاز، بارك الله فيك، كان تعليقا جيدا، أحسنت بارك الله فيك. طيب میریم 121 تعلیقشون رو هم بگن، نظرشون رو بگن. فقط یک دقیقه دوستان منتظر باشید لطفا، یک یا دو منتظر باشید لطفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 121 121 تفضل، ما تعليقك؟ 121. بله أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ما تعليقك على هذا الدرس؟ تفضل. بعربی نمیتونم استاد. حتی اگر یک جمله داشته باشید، یک جمله فقط بگو. یعنی الان شما درس رو فهمیدید، درست فهمیدید محتوای درس چی هست؟ به فارسی فهمیدم که به فارسی همون ترجمهش به فارسی. این یک در مورد مشکلات جوانان صحبت میکنه. این یک. دو، الان حتما شما الان یک موضوع رو میخواید مثلا صحبت بکنید به فارسی. مثلا یک موضوع هست، یک قصه، یک خاطره، یک نکته ای در مورد این درس بیان بکنید. چی هست در فارسی بگو. مثلا گروه های هست که جوان
غیر اخلاقی دعوت میکنن. طيب گروه های هستن، یک لحظه یکی گروه هایی هستند که جوانان رو چی گفتید به روش ها به یک فرهنگ بیگانه دعوت میکنن، مثلا به مانندی به فرهنگ بیگانه دعوت میکنن. طيب بله الان چی داریم دعوت میکنن؟ این هست فعل اصلی هست، یک فعل اصلی هست، یک فعل ربط نیست. این رو میاریم اول جمله در زبان عربی. چی بایستی بگیم؟ فعل دعوت کردن در زبان عربی به شکل مفرد. بگو کار با من کار بکن، یعنی بله حتی اگر اشتباه کردی بگو یک فعلی رو بگو که توش دعوت کردن باشه. داشتیم دعا کردن، دعوت کردن. دعوه جوابتی خوب. بیشتر دعوه ها دعوه يدعو. يدعو. خب الان کلمه یدعو اول جمله هست، نیاز داریم به فاعل. الان گروه هایی شما گفتید گروه هایی هستند، این گروه ها فاعل هستند، این گروه ها دارن دعوت میکنن دیگه. یدعو الان گروه ها چی بود؟ فهمی گفت موافقند باشد گروه ها. صدای من هست؟ صدام رو میشنوید؟ 121 صدای من رو میشنوید؟ بله. یا الان چی بود؟ گروه ها رو یادت اومد؟ نه فرق. نه الان فعل داریم و فاعل. یدعو فرق جمع مکسر هست، جمع مکسر هست. فرق بایستی فعلی که براش میاد مؤنث باشه. تدعو فرق. الان فعل داریم، فاعل داریم، نیاز به مفعول داریم. خب این گروه ها چه کسانی رو دعوت میکنند؟ شما گفتید در جمله فارسی شباب. آفرین. تدعو فرق الشباب. ببین فعل فاعل و مفعول به یک جمله ساختیم. تدعو فرق الشباب. به چه چیزی؟ به سوی چه چیزی؟ الی. گفتید به سوی چه چیزی؟ به فرهنگ های بیگانه گفتم. فرهنگ چی بود؟ ثقافیه. آفرین. ثقافه. طيب خارجی چی بود؟ فرهنگ خارجی چی بود داشتیم؟ خیلی گفتیم این رو. اجنبی. آفرین. اجنبیه. پس تدعو فرق الشباب الى الثقافة الأجنبية. بله. الان ما یک جمله ساختیم معنادار هست و وارد موضوع شدیم. به همین شکل به همین نحو ادامه بده، برای خودت بنویس و این رو کار بکن تا اینکه چی راه بیفتی. این یکی. و نمیتونی این کار رو بکنی مگر اینکه گفتگوها رو حفظ بکنید، کلمات جدید رو حفظ بکنید. اگر گفتگوها رو در کتاب اول حفظ میکردی، الان مثل بقیه دوستان به خوبی میتونستی صحبت بکنی، به خوبی میتونستی حرف بزنی، صحبت بکنی. ممنونم. شماره 121 انشالله که موفق باشید. طيب 135 135 تفضل. ما تعليقك على هذا الدرس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
المشكلات كثيرة بين الشباب في هذا الزمن. من أهم هذه المشكلات أولا الانحلال الأخلاقي بين الشباب بسبب وجود الإنترنت والبرامج، وكذلك أيضا المواقع الممنوعة. وأيضا من هذه المشكلات المشكلة البطالة، يعني حيث يتخرج الشاب عن الجامعة ولا يجد العمل، وظلت العاطل عن العمل، ويعني يأكل من عمل والده ولا يأكل من عمل يده، ليس له مال. وكذلك أيضا الفقر من المشكلات الأساسية بين الشباب. يعني كثير من الشباب يعني فقير وليس لديهم مال. وأيضا من المشكلات تأخر الزواج بين الشباب. يصل العمر الرجل إلى 40 سنة ولا يتزوج، وهذه المشكلة الجدية وسبب لكثرة الفساد في المجتمع. وكذلك أيضا مشكلة التدخين بين الشباب، يعني وأيضا شرب الشيشة وشرب الشيشة شيشة مش هذيك. أنا يقول شوية مختلف يا سيامي، كان الأرجيلة أو النرجيلة والشيشة، يعني كانت كلمة هسدر يقول شوية مختلف هست، يعني كلمة رسمي ما نميدونها حقيقتش. نعم. وشرب الشيشة ويتناولون مواد المخدر، وكذلك أيضا يعني بين الشباب يعني الشباب يذهبون إلى روابط غير مشروع، ويعني حيث الشباب غير متزوجون ولكن لديهم حبيبة. ومثلا هذه المسألة يعني سبب لكثرة الفساد والفواحش وأيضا والزنا في المجتمع. أحسنت ممتاز. طيب الآن 42 تفضل، قل تعليقك وهذا هو التعليق الأخير. 42 تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن المشكلات الشباب بسبب الجهل بالعلوم والبطالة والفقر الثقافية ومشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونقص أسلوب الأخلاقية، أيضا عن عدم الاستماع لنصائح الكبار والتراخي في كل شيء، تعرض الشباب للهجوم من قبل الثقافة الأجنبية في طرق الأخلاقية والسلوكية. يجب أن يجتهد مسؤول المجتمع في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكونوا قادرين على إنشاء منصة الشباب من خلال إنشاء الأعمال التجارة، وكذلك للثقافة الدينية في المجتمع حتى يتمكنوا من التخلص من هذه المشاكل. بالتبع تلعب الأسرة دورا مهما دورها في تربية الشباب. أحسنت، جيد شكرا جزيلا. نعم. تعليقي أنا على هذا الدرس هو تخيلوا أيها الإخوة، هناك كوبا فارغا وكوبا مليئا. إذا كان هذا الكوب المليء باللون الأسود والكوب الفارغ فارغ، صببنا هذا الكوب الأسود يعني الذي يحتوي على مادة سائلة سوداء في الكوب الثاني. ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن هناك لدينا كوبا جديدا فيه سائل أسود. وهكذا الغزو الثقافي، عندما يكون لدينا شباب مثل الكوب الفارغ فنتركهم للغزو الثقافي
من دول أجنبية كأمريكا والغرب وما شابه ذلك. فما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه سيمتلئ هذا الشاب بثقافة أجنبية، بثقافة أجنبية، بثقافة أجنبية. أعتقد أن المثال واضح، أليس كذلك أيها الإخوة؟ المثال واضح. فلا بد أن نملأ نحن المسلمون، أن نملأ شبابنا بأشياء مفيدة، بثقافة مفيدة. أن نملأ شبابنا بثقافة مفيدة، بتراثنا نحن المسلمين، حتى لا يملأ الغرب هذه الأكواب الفارغة. نعم، فإذا ملأنا أكوابنا بأشياء نظيفة لن يكون مجال للأجنبي أن يملأ هذه الأكواب بالمادة السائلة السوداء الخبيثة الملوثة بكثير من الأشياء، والله أعلم. فلا بد أن نعلم أطفالنا وأبناءنا ثقافتنا نحن المسلمين، علمنا، تراثنا، أدبنا، حضارتنا، ولا ندعهم فريسة للدول الغربية، والله أعلم. الآن نذهب إلى الصفحة التالية. المفردات ديفيست 200 شمري ديفيست نوبة شماست. تفضل. ديفيست شمري ديفيست 200. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. المفردات التدريب الأول. شبكة الدولية. نعم. لا، هنا التدريب الأول المفردات. التدريب الأول المفردات. ما معنى العبارة التالية؟ استعن بمعجم عربي. بله. اینها رو به زبان فارسی ترجمه بکنید، همونطور که توی متن بود. التعليم العالي يعني تحصيلات تحصيلات عالية. طيب یک لحظه، شما اینا رو کار بکنید، من الان برمیگردم. یک لحظه، یک دقیقه منتظر. کار کنیم چی؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. 121 ديفيس، عفوا 200. تفضل التدريب الأول. التدريب الأول: ما معنى العبارة التالية؟ استعن بمعجم العربية. التعليم الآلي يعني تحصيلات آلية. الغزو الثقافي. غزو الثقافي يعني تهاجم فرهنگی. نعم. اللغة الأجنبية يعني زبان أجنبية دیگر، زبان غیر زبان مادری هست. زبان خارجي. زبان خارجي هست. نعم. اللهجة المحلية يعني همون زبان محلية، لهجة محلية هست. تراث الأمة يعني ميراث ملي. ميراث أمات. ميراث أمات. ومرحلة المراهقة يعني مرحلة مراقبة ونگهداری. نعم، مرحلين وجواني. جواني بعد. نعم. الآن التدريب الثاني. التدريب الثاني: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. يشكو من، يصنع الجملة. قل جملة. نعم. يشكو من، ما هي الجملة؟ قلها. يشكو من الشباب يشكو من الشيوخ لا بسبب استعمل الثقافة الأجنبية. طيب، الشيوخ تشكو من الشباب. الشيوخ يشكو الشيوخ من الشباب بسبب تقليدهم للثقافة الأجنبية. نعم. بسبب تقليدهم للثقافة الأجنبية. يتأثر به. الشباب يتأثر بالثقافة الأجنبية. بالثقافة الأجنبية. إيش جملة مجددا. الشباب يتأثر بالثقافة الأجنبية. بالثقافة الأجنبية، صحيح. نعم. يتخرج فيه. فارغ التحصیل می شود. اینجا فعل هست. يتخرج فيه. يتخرج فيه. الشباب الطالب يتخرج في الجامعة غير الإسلامية. يتأثر من ثقافة الأجنبية. يتخرج من جامعة غير إسلامية. يتأثر بالثقافة الأجنبية. نعم، جيد. يشعر به. يشعر به يعني إحساس میکند به. بإحساس میکند به. إحساس میکند به. الشباب يشعر الشباب يشعر
الشباب يشعر أنا أشعر بألم شديد في بطني، هو يشعر بسرور عندما يكون في مكة. الشباب يشعرون ب الشباب يشعرون باليأس بسبب البطالة. الشباب يشعرون باليأس من البطالة. جوانان احساس میکنند به ناامیدی به خاطر بیکاری. الشباب يشعر باستعمال الثقافة الأجنبية أفضل من الثقافة الإسلامية. جيد، ولكن ما قفتیم قبلا هر وقت كيف فعل رو قبل از فاعل بیاریم فعل مفرد هست، يشعر الشباب، و وقتی که فعل بعد از فاعل بیاید یعنی فاعل میشه مبتدا، فعل بایستی بر حسب تعداد فاعل باشه. یعنی اگر فاعل مفرد بود فعل مفرد میاد، اگر فاعل مثنا بود فعل مثنا میاد، اگر فعل اگر اسم بیشتر از دوتا بود فعل هم بیشتر از دوتا بیاد. هنا الشباب جمع هست دیگه، بیشتر از دوتا. يشعرون الشباب يشعرون باليأس والإحباط بسبب البطالة، هكذا يعني. ينادى به ينادي الثقافة الإسلامية ينادي الثقافة الإسلامية تنادي الثقافة المؤنثة تنادي ب الدعوة إلى الحرية، والدعوة إلى السعادة، الدعوة إلى كذا يعني، مثلا الدعوة إلى عدم الانحلال الأخلاقي. فرهنگ اسلامی دعوت میکنه به عدم فساد اخلاقی و چیزهای دیگه. حالا یک چیزی خودت بگو. ينادى به الثقافة الإسلامية ينادى ب تنادى به الثقافة الإسلامية تنادي بالحياة الإسلامية بحياة الإسلامية وحياة الصحيحة، بالحياة الصحيحة. جيد. طيب يؤثر فيه. اونجا چی داشتیم؟ يتأثر به متأثر می شود به. اینجا يؤثر فی خودش تأثیر میگذاره در، تأثیر میگذارد در، يؤثر فی تأثیر میگذارد نعم يؤثر به. الثقافة الأجنبية يؤثر في الثقافة المحلية بسبب الشبكة الدولية. الثقافة الأجنبية تؤثر في الثقافة المحلية بسبب الإنترنت والشبكة الدولية. جيد، أحسنت ممتاز. الآن نذهب إلى الصفحة التالية أيها الإخوة. ضمائر الجر المتصل، ضمایر مجرور متصل. حالا قبلا ما ضمایر نصب داشتیم در جلسات قبل، امروز چی هست؟ ضمیر جر متصل داریم. خب ما هو ضمير الجر المتصل؟ هو الضمير الذي يكون في محل الجر
بعد حرف المجرور أو في مضاف إليه. زماير جر متصل در محل جر قرار میگیره. حالا بعد حرف باشد یا در محل مضاف إليه قرار بگیره. ايش بيجيب شيء ضمير الجنس ضمائر المتصل. المتكلم والمخاطب والغائب، يعني ضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاث: متكلم، مخاطب، غائب. المتكلم يعلم لي لام حجر وليجرور كتاب كتاب مضاف إليه إنها ضمائر المتصلة. هذه ضمائر الجر لا حرف جر مجرور بحرف جر. صوتي يتقطع، صوتي يتقطع أيها الإخوة. سأخرج وأجدد، أخرج أعود مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الصوت واضح يا الإخوة؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح أيها الإخوة؟ طيب. پس اینجا ما گفتیم که ضمایر جر متصل در بعد از حرف جر قرار میگیرند یا در محل مضاف الیه قرار میگیرند. برای متکلم لی خمسة اطفال، لام اینجا حرف جر هست یا اینجا ضمیر جر متصل هست. کتابی، کتاب مضاف هست یا مضاف الیه، کتاب مضاف و یا مضاف الیه ضمیر جر متصل. وهكذا لنا مدارسنا. وأما المخاطب ك كي كما كم كنا، قلمك قلمك، عندكما، بيتكم، من كنا. أما الغائب فهو ها هما هم هن. فله، لام هنا حرف جر، هو مجرور. فعليها، عليها حرف جر، ها مجرور. ابنهما مضاف إليه، مدينتهم مضاف إليه، عملهن، هن مضاف إليه، هم وهما كلهم مضاف إليه. واضح أيها الإخوة؟ أمر بسيط جدا ليس معقد. الآن التدريب الأول 135 سادسيو بانج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل التدريب الأول. ضع خطا تحت ضمير الجر في الجمل التالية وبين نوعه كما في المثال. بين نوعه. وبين نوعه كما في المثال. نعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ضمير مخاطب. ورفعنا لك ذكرك،
لك اینجا کافش باید زیرش خط بذاریم و ضمیر مخاطب است. انه کان بكم رحیما. اینجا بیکم کم باید این است و ضمیر مخاطب هستش برای جمع. ولهن مثل الذی علیهن. اینجا لهن و علیهن، هن و هن باید زیرشون خط کشیده بشه و برای ضمیر غائب هستند، برای مؤنث. تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. اینجا انسابکم و ارحامکم هستش و کم و کم هر دوشون ضمیر مخاطب جمع هستند. ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما، کتاب الله و سنتی. اینجا فیکم کم ضمیر مخاطب هستش برای جمع هست و بعدهما اینجا هم برای غائب هستش و مثنی. و فی انفسکم افلا تبصرون. اینجا سنتی الیاء التي في سنتی. بله اینم متكلم هستش. نعم. طيب الآن نذهب إلى التدريب الثاني. اختر الضمير المناسب مما بين القوسين كما في المثال. هل يعتمد المجتمع على الشباب وحدهم؟ واحد، الشيوخ يريدون فرض آرائهم على الشباب. أبي لا يستمع إلي ولا يتحاور معي. أبي يحترم آرائي وأتبع نصائحه. يا أخي لا تنسى أن ابنك في مرحلة المراهقة. عليكن كتاب الله يا بناتي. يا طالبتان، هل عندكما استراحة الآن؟ صحيح، أحسنت، ممتاز. الآن نذهب إلى الصفحة التالية. شكرا جزيلا. 35 42. هل أنت موجود؟ 42 شهلدو هستيت. طيب 45 شهلو بانج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل التدريب الثالث. دع ضمير الجر التي المناسبة للمخاطب كما المثال. المثال كم عمرك. واحد. يا طالبة أين كتابك؟ أين كتاب كي؟ نعم، أين كتابك؟ صحيح. يا مهندسون هل ذهبتم إلى شركتكم. أحسنت. أيها الطالبان أين ضمير الاثنين للمخاطب. ضمير الاثنين للمخاطب، ضمير مثنى برای مخاطب. عندك، عندكما، عندكم. أيهم؟ عندكم. أيها عندكما.
عندكم ایها الطالبان، ای دو تا دانش آموز، ای دو تا دانش آموز، کلاستان کجاست؟ این فصلكما؟ 4. يا بناتي لا أريد أن تتأخر واحدة منكما. منكما اینجا بناتی چند تا هستن؟ يا بناتي خب اگر دوتا بود، دوتا که یک حرفی داره، یک حرف معینی داره که بایستی بعد از کلمه بیاد. منكم. اگر دوتا بود میگفت یا بنتان، اما اینجا گفتی یا بناتی، بیشتر از دوتا هستند. پس بایستی ضمیر مخاطب چی بیاد؟ جمع بیاد. يا بناتي لا أريد أن تتأخر واحدة منكما. ای بخواهم دوست ندارم، لاوریده نمیخواهم ان تتأخر که دیه شود و تأخیر کنید. یکی از نمیخواد ترجمهش بکنید، یعنی الان اینجا دو دختر هستند، اون یا 4 یا بناتی، این رو نگفتید، بیشتر از دوتا دختر هستند. چی بایستی؟ چه ضمیره؟ ضمیر مخاطب جمع چی بود برای این؟ منكما. برای ضمیر جمع. کما برای مثنا هست. ضمیر جمع بیشتر از دوتا یا کم یا کنه هست. کم کنه، کم کنه، کنه برای مؤنث لذا کنه میاد، اما کن برای مذکر است. اینجا بنات هست، یا بناتی لا اريد ان تتأخر واحدة منكن. 5. يا فتاتان هل تذهبان إلى بيتكما؟ يا فتاتان هل تذهبان إلى بيتكما؟ صحيح. 6. يا طلاب كيف حالكم؟ أحسنت. يا طلاب كيف حالكم؟ جيد، أحسنت. الآن التدريب التالي، تفضل. التدريب الرابع. ضع ضمير الجر المتصل المناسبة للغة. الشهادتان مفتاح الدخول إلى الإسلام وبه المسلم الجنة. يدخل المسلم الجنة. ضع ضمير الجر. الان ضمیر میخوایم. ضمیر برای چی میخوایم بیاریم؟ ضع ضمیر متصل مناسب للغائب. برای غائب. برای غائب. طيب ضمیر مناسب برای غائب. برای کدوم کلمه الان ضمیر مناسب غائب میاریم؟ برای الشهادتان، برای مفتاح، برای اسلام؟ اسلام. ببین گفته دو تا شهادت، یعنی اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی، استغفر الله بیتوب. داشتم امروز ترجمه میکردم حدیث ثقلین رو، الان چیز شد، اشهد ان علی الله توی اون بحث بود. اشهد ان محمد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگه که دو تا شهادت چی هست؟ کلید دخول به اسلام است و با آنها انسان وارد بهشت می شود. بهما يدخل المسلم الجنة. نه، بهما يدخل المسلم الجنة. 2. رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة. رأس الأمر
هو الصلاة وعموده هو الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أحسنت. المسلمون يحبون رسول الله. نعم. يحبون. نعم. يحب إن زمير غايب میخوایم. بجي يحبون يعني نه برای بعد از رسول میگه که مسلمانان پیامبرشان را دوست دارند. المسلمون يحبون رسولهم. أحسنت. المسلمون يحبون رسولهم. 4. النساء أنتهين من عملكم من عملكم. النساء من عملكم. النساء انتهينا من عملي. زمير چی هست؟ من عملكما. نه نه از کار آنها، از کارشان. خانم زنان پایان یافتند از کارشان، یعنی کارشان را به پایان رساندند. من عملهن. النساء انتهينا من عملهن. نعم. بنتكم أخلاق. ابنتكم. ابنتكم. ابنتكم أخلاقه طيبة. اخلاقه برای مذکر است. ها هی برای مذکر است. ابنتكم أخلاقه. ابنتكم أخلاقه. ابنتكم أخلاقه فيه ابنتكم أخلاقها طيبة. أخلاقها طيبة. نعم. شكرا جزيلا. 42. أحسنت. بارك الله فيك. نذهب إلى الصفحة التالية. اینجا انشا هست که این انشاها رو ما نیاز نداریم، هنوز انشای قبلی رو کار نکردیم، میخوایم جلسه بعد انشاءالله تمام انشا رو تموم بکنیم. اینجا املا هست. الف واو جماعت. چه وقت ما الف واو جماعت رو می نویسیم؟ چه وقت الف واو جماعت رو می نویسیم؟ حتما دوستان دیدید کلماتی مثل صلو، اینجا یستیقظو، استعملو، اینها الف دارن. ببینید خب چرا این فعل ها الف گرفتند؟ چرا این فعل ها الف گرفتند؟ چرا این واو بایستی الف بگیره؟ ببینید دوستان، ما یک فعلی داریم از افعال خمسه هست. ما افعال خمسه داریم: تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين. این پنج تا اینها افعال خمسه هستند. این افعال خمسه یک سری قواعد خاص به خودشون رو دارن، مثل بقیه فعل ها نیستند و تقریبا 70% فعل ها اینها هستند، افعال خمسه هستند: تفعلان، یفعلان، تفعلون، یفعلون، تفعلین، که به شکل مضارع هستند اگر نگاه بکنید. این یک. دو، این فعل های خمسه، اسماء خمسه، در حالت جزم چی میشن دوستان؟ در حالت جزم نونشون حذف میشه. نون این افعال حذف میشه در حالت جزم و در حالت ماضی. در حالت ماضی و در حالت جزم اینها نونشون حذف میشه. خب اگر من نون اینها رو حذف کردم، مثلا کلمه تفعلو، تفعلو، این رو من اگر نونش رو حذف کردم به خاطر چی؟ لم. مثلا لم تفعلو،
لم که بیاد ادات جزم هست، فعل تفعلون رو مجزوم میکنه، نونش حذف میشه. اگر من تفعلون رو به این شکل گذاشتم، خب چی دارم؟ کلمه یدعو دارم. مثلا یدعو برای یک فرد هست، یدعو، یشکو، این برای یک فرد هست. الان من این یدعو برای فعل مضارع هست که برای مفرد هست، اما لم تفعلو برای بیشتر از دوتا هست، برای جمع هست. خب چگونه من این رو از این تشخیص بدم؟ میایم در کنار این فعل خمسه، افعال خمسه که الفش حذف شد، چی میگذاریم؟ الف میگذاریم. الف میگذاریم میشه چی؟ لم تفعلو. حالا این به این شکل لم تفعلو. تا این فعل مضارع ما که بیشتر از دوتا هست با این فعل مفردی که واو داره قاطی نشه و اشتباه گرفته نشه. نه فقط این واوهای دیگری هم هست. مثلا اینجا معلمون، معلمون در اول نکره بود، معلمون نون داشت. ما قبلا گفتیم وقتی که جمع مثنا و جمع مذکر سالم اسم یعنی مضاف بیاد، یعنی یک مضاف الیه بهش بچسبه، نونش حذف میشه. یادتون هست؟ الان اینجا معلمو المدرستی، کلمه معلمون المدرسه بهش چی شده؟ اضافه شده، لذا نونش حذف میشه. میشه چی؟ معلمو المدرستی، معلمان مدرسه آمدند. معلمان مدرسه آمدند، اینجا نونش حذف شد. خب اگر من این رو به این شکل گذاشتم و این صلو که فعل چی هست؟ فعل از افعال خمسه هست رو من به این واو گذاشتم، بین این واو و این واو چی میشه؟ تفاوت ایجاد نمیشه، اشتباه میشه، قاطی میکنیم. لذا میایم برای این افعال خمسه که مجزوم یا فعل امر میشن یا فعل ماضی هستند الف میگذاریم تا با اینها قاطی نشه. و همینطور یرجو، یرجو برای یک فرد هست. و ندعو برای چی؟ ما متکلم، نحن المتکلم. اینها این ستا الف نمیگیرند، این ستا کلمه الف نمیگیرند. معلمو، یرجو، ندعو اینا الف نمیگیرند. لذا اگر فعل خمسه رو، یکی از افعال خمسه رو که همون تفعلون هست یا یفعلون رو من بدون الف گذاشتم، با اینها قاطی میشه، با اینها قاطی میشه و خواننده نمیتونه تشخیص بده که کدام منظور شما کدام کلمه هست. لذا میایم الف رو در کنار اینها میگذاریم که چی؟ که بفهمیم این فعل مضارع هست برای این واو جماعت هست، این واو جماعت هست، یعنی فاعلش بیشتر از دوتا هستن. متوجه شدید دوستان؟ واضح هست یا اشکال دارید در این قسمت؟ واضح هست؟ طيب. تزاد الالف بعد واو الجماعة في الماضي والمضارع والامر. الف اضافه می شود بعد از واو جماعت در ماضی و مضارع و امر. چرا؟ و ذلك للتفریق بین الواو، و آن برای تفرقه انداختن، جدا انداختن، متفاوت شدن بین واو که واو چی هست؟ واو فاعل هست. این الان واو فاعل دیگه، صلو واو فاعل، یستيقظو واو فاعل هست، استعملو واو فاعل هست، و واوهای دیگر والواوات الاخرى، یعنی این ستا واو، واو معلمون، واو یرجو، واو ندعو، به این شکل است. یک بار دیگه الف بعد از واو جماعت اضافه می شود در ماضی و مضارع و امر، و برای و سبب آن برای جدا انداختن، برای تبیین کردن بین واوی که فاعل هست و واوهای دیگر. واضح هست دوستان؟ طيب.
خب به همین جا اکتفا میکنیم. جلسه بعد انشالله تست 2 تا یونیت رو کار میکنیم. این تست 2 تا یونیت هست. جلسه بعد این تست 2 تا یونیت رو کار میکنیم و میریم سراغ درس 13 و انشاء رو هم کار میکنیم تا تمام بکنیم انشاء رو به اذن الله سبحانه و تعالی. اگر سوالی ندارید که متاسفانه وقت نکردم 35 هنوز متاسفانه وقت نکردم. شاید سعی میکنم که این 2 روز انشاءالله یعنی وقت بگذارم و امتحانات رو بررسی بکنم. طيب ممنونم دوستان عزیز. یک بار دیگه از شما معذرت میخوام به خاطر نیم ساعت تأخیری که در اول کلاس ایجاد شد. انشاءالله سعی میکنیم جلسه بعد جبران بکنیم. بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.